Saitama, one legendary punch. Beribu reaction kita. Tapi guys, aku kena cakap ni, One Punch Man Season 3 buat aku sakit hati weh, sampai tak boleh nak describe. Sebelum korang attack aku kat komen dulu, aku fan One Punch Man dari Season 1 lagi. Masa tu 2015, animation by Madhouse memang legendary. Tapi Season 3, oh bro, this is where things go wrong weh. First time, korang tahu tak berapa lama kita tunggu? Season 2 habis April 2019. Season 3 announced 2022. Lepas tu delay, finally air tahun 2025. Kat 6 tahun weh. 5 tahun kita tunggu, hyping ourselves up. Ni Season 3. Fight scene yang supposed to be epic, nampak apa? Still frames, limited movement, character slide across the screen. Macam main gacha game. Yang paling menyakitkan, Garou Arc. Garou Arc weh, dalam manga, arc ni is one of the best. Action packed, emotional, character development, chef's kiss tau. Scenes yang sepatutnya buat kita jadi goosebump, jadi flat je, tak ada soul. Kau tengok ni, manga panel, simple black and white, tapi kau boleh rasa the intensity. Anime version somehow hilang. Color ada, itu pun flat. Saitama punya punch yang jadi sangat ikonik, different already. Aku faham animation industry ni brutal, deadline ketat, budget constraints, poor work animators. Aku sympathize with the staff seriously. Tapi as a fan yang tunggu 5 tahun, expectation kita ni tinggi lah naturally. Korang bayangkanlah 6 tahun show pasal the most powerful punch dapat punches yang that looks powerless. Okay, real talk lah ni bukan just pasal animation quality je. Ni pasal broken promises. Ni pasal expectation versus reality. Kita as fans, kita invest emotionally dalam series ni. Kita tunggu, kita discuss, kita defend bila orang criticize. Kita beli merchandise dia, support officially. Dan bila finally season baru keluar, instead of celebration, rasa macam betrayal. Korang setuju ke tak? Komen kecewa kalau korang rasa sama. Komen still good kalau korang rasa okay je with season 3 ni. Share video ni, let our voices heard. Maybe, just maybe future season dapat better treatment. Subscribe kalau korang nak lagi anime rants macam ni. Till then, aku pergi baca manga je lah. Peace out, stay strong. OPM fans, we deserve better.